নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক ক্লাছ 6 ৰ ইংলিছৰ ইউজেছ অফ আইচিটি লেসনটোৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ বিলাক দিবলৈ লৈছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1a What is the full form of ICT? The full form of ICT is Information Communication Technology. Number B What are the uses of a computer? Computers are used for several purposes like draw, calculate, play online games, watch movies, design, compose, edit, download, save images and audio-video materials, etc. Question number C. What do children learn in the computer lab? Children learn about hardware and software components of a computer. They also learn to use ICT for their studies. Question number D. Why do people depend on technology? People depend on technology because it communicates information at a very fast speed and accuracy. It also reduces our workload. Question number E. What are some uses of ICT? You can think of at least 5 uses. Some uses of ICT: we can gather information, listen to songs, write SMS, play games, do calculation, talk to people, etc. Question number 2. ইয়াত কিছুমান স্টেটমেন্ট দিয়া আছে এবিলা শুদ্ধ নে শুদ্ধ কবলৈ কৈছে ট্ৰু নে ফলস লিখিব কৈছে A ICT stand for Information and Computer Technology. এটো ফলস কাৰণ Information and Communication Technology হ'ব লাগিছিলে এটো অশুদ্ধ ফলস B we can use a computer to draw and calculate. এটো ট্ৰু শুদ্ধ C a smartphone is a digital device that can perform similar function as a computer. True শুদ্ধ D a mobile phone is not a device used for ICT. Mobile phone to eta digital device নহয় বুলি কৈছে ICT device নহয় বুলি কৈছে এটো অশুদ্ধ false E we can use ICT to do a project on English grammar. এটো true শুদ্ধ F Google and Yahoo are search engine. এটো true শুদ্ধ Number 3 ইয়াত তলৰ বক্স গিটাত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে সেই শব্দ গিটা এই আন্ডাৰলাইন তলৰ সেন্টেন্স গিটাৰ আন্ডাৰলাইন কৰি থোৱা জায়গাখনত এই শব্দখিনি বহাবলৈ কৈছে A the elder students are working in the computer lab. elder student মানে হৈছে ডাঙৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল তাৰ মানে seniors টো ইয়াৰ ঠাইত বহাব লাগিব The seniors are working in the computer lab. B there is a tall tower and an electronic device that is sent into space and move around the earth. Here ঠাইত হ'ব a satellite. There is a tall tower and a satellite. C we use computer to draw to find out a total number and play online games. A find out a total number ঠাইত হ'ব calculate. We use computers to draw, to calculate and play online games. D we watch films on a computer too. A film ঠাইত হ'ব movies. We watch movies on a computer too. E computers and mobile phones are pieces of equipment that are used to create, collect, process and manage information. Pieces of equipment ঠাইত হ'ব devices. Computer and mobile phones are devices that are used to create, collect, process and manage information. Question number 5 ইয়াৰ তলত কেইটামান সেন্টেন্স দিয়া আছে খালি ঠাই পূৰ কৰাবলৈ কৈছে আৰু ব্ৰেকেটত দুটা প্ৰিপজিশন দিছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব হেতু বহাবলৈ কৈছে A the teacher smiled at them. B the teacher promised to take their class to the lab that afternoon. C what do you see on the screen? The teacher asks. D the students ask can we do similar things on our mobile phone?
E. ICT is the use of technology to communicate information at a very fast speed. 1. Please tell me some uses of a computer. 2. A computer is used to type, draw and calculate. 3. My brother recorded a poem on his mobile phone. 4. He sent it to his teacher. Number 6. ইয়াত কেইটামান 5টা কুৱেশ্যন লিখিবলৈ কৈছে আইচিটিৰ ওপৰত যিকেইটা কেনেৰে ব্যৱহাৰ হ'ব কেন ব্যৱহাৰ কৰি 5টা আইচিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন লিখিবলৈ কৈছে A. Can you tell me a name of ICT device? B. Can we use ICT to draw a picture? C. Can you tell me the full form of ICT? D. Can we use ICT for our study? E. Can ICT help us to gather information? Question number 7. ইয়াত মোবাইল ফোনৰ কেইটামান ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে লিখিছে ঠিক তেনেদৰে কম্পিউটাৰৰ কেইটামান ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আমাক লিখিবলৈ কৈছে মোবাইল ফোন আৰু কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ যিহেতু একেই গতিকে ইয়াৰ লগত মিল থকা কেইটামান উত্তৰে মই তোমালোকক দিছোঁ কম্পিউটাৰ gather information save images write SMS play games watch movies listen to songs question number 8 ইয়াত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে এই শব্দবিলাকক আমি সিলেবলছ কৰি ভাঙি দেখুৱাবলৈ কৈছে যেনেকৈ এটা উদাহৰণ দি থৈছে ইনফৰমেশ্যনটো কি হ'ব ইনফৰমেশ্যন 4টা সিলেবলছ হৈছে আৰু তাৰ ঠাইত আমাক 4টা ক্লেপছ কৰি দেখুৱাবলৈ কৈছে তেনেকৈ আৰু কেইটামান দি থৈছে সেইকেইটা মই দেখুৱাম কেলকুলেশ্যন 4 syllables 4 claps projection 3 syllables 3 claps communication ইয়াত 5 syllables 5 claps তেনেকৈ কেইটামান আৰু লিখিছোঁ infection 3 syllables 3 claps condition 3 syllables 3 claps production 3 syllables 3 claps reduction 3 syllables 3 claps ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা